Lahum darajatun inda rabbihim ve mağfiratu ve rizqun karim. Oho! Kim namaz okup жүрсе, ырызкы Allah Taala'nın bергенден сарттап жүрсе, угуп алсын. Чыныгы момун деп атат. Чыныгы имандуулар ушулар. Аларга даражалары бар. Робулардын алдында кечиримдүүлүк бар, жана сыйлуу ырызкы бар дейт. 4 убада берди. Чыныгы момундар деди. Mu'minuna haqqa, haqiqatdagi mo'minlar uşlar. 1. İkincisi, bularga daraja var Allah'ın aldığında. Üçüncüsü, Allah'ın geçirimi var bularga. Dördüncüsü, sıylı ırızkı var. İzzatlı ırızkı. İzzatlı ırızkı. İzzatlı ırızkı degeni mınday tuğan. Bürödön kolun jayıp, kor bolup olgan. Бұл izzatlı rızkı dedi. Rızkın karim. Kebirler aytat, rızkın karim. Beyişte Allah subhanahu wa ta'ala beri turgan rızkısı. Sıylı rızkı.